Ko whai ingoa Māori hou te Coast Guard, ara ko ngā tautiaki moana o Aotearoa. He ingoa I tā kohatia nei e te arawa ki a rātou. I whakaokawatia te ingoa nei I tētahi huihuinga I muri te tohu tapu nui I te wāhi I u mai ai te waka o te arawa ki Aotearoa, ara ki o ngā toro I Maketu, aneira a Moana Makapelu Lee. Kua pari te taimo Coast Guard New Zealand, I nai nei ko tautiaki Moana Aotearoa. Look, I've always been hugely proud to be Māori in this organisation, but today is probably the proudest moment. It rates right up there with bringing people home to their whānau. He ingoa I koha e Ngāti Whakau e rua tau ki muri, I tēnei tau ka mana ko tōna ingoa hou. Tēnā kupu a tautiaki e oriti tonu ki te kupu a kaitiaki. Engari, ko tēnei kupu tautiaki he pai no nā mahi I mahi mātou a Coast Guard. This is a really big day for Coast Guard. As an organisation, we are here to serve all the people of New Zealand, and this makes that job more complete. Today starts part of that journey, starts that conversation, you know, and we're just one organisation of many. And we want to be part of, we are Aotearoa, you know, there's no denying it. Mātou, ha tautiaki moana e timata tēnei haerenga, tēnei kaupapa. Mō iwi, mō nā hōpū o te iwi Pākehā. It's really important that we keep getting those messages across to our people, but not only to Māori, but to Pacifica, to all New Zealanders about being safe out in the water. And this is another step in that process to saving lives at sea. Ka noho tahi ōna ingoa a tautiaki Moana Aotearoa me Coast Guard New Zealand. Moana Makapelu Lee te karere.